Hai misingragam, apeng misingram na pa kumpasudu ngong ni vlog official sokka ngosiro pinkangapin dopam neidung sakato oroka ngosamo pa donam video ngam bidayam na sekosin mani mape ngomelokon no mola mala hupa joko ayo dungku olotolo gegola video bilang kumala dung oroka bu melokon no doktor geka adam sin nolong langkanya video sa miskipo mapa kalik foto masopa ajoko dopoka oroka sakato piasa oroka selene mursa salo oroka soide sikine talabe am tabe la likta Rogam mampapin kang pinawala lena mursa koki doyem topo lida supang ngodongap tagbong oroka melokon no doktor gidog video ngajog dung yumalang bonai latoma bojako ajon na kilip ko dung ngajoko kalik foto supang doktor geputubong oroka gnamdam yumabala nolong langkan natomang supa joko doktor tokala dung melokon no tesika dambam doktoram langkan kupamna supa ajoko ngulangkan popa जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज या ये फील का संदर्भ में बोलते हैं तो उसमें सब नॉर्मल है शुगर का यूरिक एसिड का सब नॉर्मल है ठीक है आपको इलाज लेने वाला बीमारी नहीं समझ गया इलाज लेने वाला बीमारी बिल्कुल नहीं है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए एवरीडे आप 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना ठीक है वो एक्सरसाइज में आपको यूट्यूब पर वीडियो दिखाते हैं नीचे वो देख के आप शुरू कर दीजिए कल से शुरू और वाइटामिन का भी बहुत अच्छा है आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं है सो आपको ये विटामिन की गोली जो है एक बार दिया 1 महीने के लिए गोली समझ गया बाकी का टैबलेट सब बंद कर रहा Ripodam langkan ka amtanambam doktor da ludak normalam na oroka supak tablet bani bom katpita gada majako lapopa odokka langela ngogila gedung kubong oroka jagasam ajoko kalik poto yumadak amdak gumsin supang ngo dukan sok oingoge ko ajoko lapopa langela oroka ngogilen na gulangkula se adin bepari so adin ko ajoko ladong langela ngogilen dong kubong siroka video sam sok golong mapoebong kapakatoji komen bilang like bilang share bilang sekaya nupa kala dumla subscribe bilang karadok duna notification da mon bilang bye bye